Андойды пестралон кодойдутугар эти курдукатта андойдутагы форум сахасирегер сарсын өйүн ытылды. Олонка шедевр болбутун кенне 10 сыллах үлөтүмгүн тахараллар 10 сылыгер элбе хурттагы үле ытылынна. Форум хитнен андойду эпостарын кыгалгата онна сайдар сола ден научно-практическая конференция болууга манна 16 дойдуттан эпосоветтер келен кытталлар опсая сүз доклады истехтере. Сахалон котун кытта андойду эпостарын кытты теңнен көрүү тылын өһүнөрүтты онна сайдар солун тобулуу болуу ден бүгүнгү пресс-конференцияга хитиндердилер. Бу форум итинен эпостар фестиваллары болууга күнүсүккө частан арчы жетигер келен истех кажет. Биһиги фестиваль битигер 6 дойдуттан келелер Монголияттан, Кыргызстантан, Тува, Азербайджан, Хакасия, онна Калмыкияттан. Онна Сахасире, онна кыра умуктар эпостолар эмие кыттыны ылалар. Күнай бүгүнгүттен ыла арчы жетигер били программа быгыдынан ол күрөх курдук фестиваль бит үлетин хагылы.